Daniel Chapo yarahiriye kuba perezida wa Mozambique nyuma y'amezi yaranzwe n'urugomo rwa politiki rwakurikiye amatora. Chapo yavuze ko umutekano w'abaturage ari kimwe mu by'ingenzi ubutegetsi bwe buzashyira imbere. Abanyamari bizihije umunsi baboneyeho ubwigenge, ibirori byabereye mu murwa mukuru Bamako ku butegetsi bwa gisirikare bagezeho bahiritse perezida wari icyo gihe muri kudeta zabaye muri 2020 na 2021. Umurambo w'igikomangoma Johnson wabaye umukuru w'ingabo zo muri Liberia n'umunyapolitiki wajyanyweho inteko ishinga amategeko ikorera aho agomba gushyingurwa. Johnson yagize uruhare rukomeye mu ntambara ebyiri z'abenegihugu hagati y'1989 na 2003. Urukiko rwo muri Kivu y'Epfo rwakatiye Abashinwa batatu igifungo cy'imyaka 7 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bafashwe bafite zahabu n'amadolari 400,000. Itsinda rito ariko rifite kumvikanisha amajwi yabo nk'abigaragambya bateraniye i Tunis muri Tunisia ejo kuwa kabiri bizihiza isabukuru y'imyaka 14 y'impinduramatwara y'Abarabu banasaba irekurwa ry'abanyapolitiki bafunzwe ku butegetsi bwa Perezida Kais Saied.